Hello buku, kaito kaham, mini hamzak ma bai flya. Hello. Nono tumu kaisa kok sake nang saja gyadang no. Takok no problem sawi mano. Sadi tam sana machong. Kaitor nono belai ke hamzago. A hamzak ma bagai, bini hamzak mani mari hisabe, Jishu Kristo no mini lama rohorka nang sawi de man buku. Ama babu ano hamzago. Awali ang say mano. Pia ba kaito ni hamzak ma bahay. Bomo hay ang tabok bosya ko. Ano say kanada di. Hake kanadi buku, kaitor sono belai ke hamzago. Hamzak ma bagai Jishu Kristo no osung sara rohorka. Tabu a Jishu no poito klai ke tai thina nangla. Molbrum ni langma bineng nai. Tangi henke jengkaitor bichali thangmani halok kerengi tongmani. Tabu halok manju phina bagai o Jishu Kristo phaika. Boasega kaham. Chini bigrano boro zuka. Sumsog no ruzuka. Thimung no ruzuka. Tabu bobai kerengke borok katalungo. Nini kok kana oi. Belai ka kacang ka. Tebo say kanada di ano. Jishu ni kong no. Ang tebo sinamo chungo. Puila ni borok a Adam hunzak nai. Chini dangai fa. Bokok khana yang mani bai. Jengjo tono sumsog ganang hunzak mani. Piaba sumsog ganang hunke mathiyu. A thimung no Jishu thuipaikya. Tabu o Jishu kok khana mani bai. Jengjo tono kaitori mokolok kaham hunzak phiuka. Piaba tabu o Jishu no tomono bukhabai poitu khlai khele kaitori mokolok kaham ongo. Nengle tabu o Jishu ni kok no khana mani yabulo. Bahai nengbono poitu khade khlai. Ani bagay sa asak samong kaham khalay kya. Thuy kya tangi bacha ka. Tangi poito khalaya tong nani. Ang agi siya ni bagay si poito khalay manya. Tabong nang samani bay ang sayman ka. Hambay takok. Ang bakhamay na Jishu no poito khalayo. Hake, bonong bakhamay poito khalay ka sa kaito ni mokolo kahamang go hongke ba. Ang poito khalayo. Tini kaito ni mokolo ang kahamang ka. Romans chapter 10 verse 10 no obo hakino sijak. Bakhabai poito khlai nero kaito ni mokolo kahamungo. Tei bukuk ba ke Jishu no subrahini go shike Mwthangjakmung. Hake nang to tau bakhabai poito khlai kya ba Jishu no nini malik nini subrahini nang go shina bagai tiar da. Tomuno tiar hangke ba go shishidi nini bukuk bai Jishu nang sani subrahini. Belai hambay takong no nang tinasak kaplay kong no. Ano say kanara mani bagay. Ang bakhabay na Jishu no poito khalayo. Bono ani bagay bigrang payo. Te pinitri kathar bana kathar khalay kya. Te bahan sakak zang mani bay ang kahamang ka. Bono ani bagay kuro saka o thuyo. Thangai basa o saltam niya kulo kaplay ke. Ang bakhabay poito khalayo. Te belai tong thogoy ani bukuk bay ang gosiyo. Jishu nang sani subray. Jishu nang sani subray. Nang sani malik. Ang te osang sani sheleng liya. Tabu nono subay ni gosima bay Mwthangjakmung kaito ni basase. Amen. Bukuk nang belai hamsajak te hamari ganangse. Nang Jishu no poito khlai kya subrahini go shika. Kubi no tini nishimi nang te sheleng liya nang kaito ni basase molbor mi bagui chuk nahani borok angka kaito nono belai hamjago. Amen. Belai hambay tako. Asa kaplay ko. Mwthangjakmung kong no tini ano say kanar mani bagay. Ang Jishu no siniyaw na. Tuyat tong mani. Pia ba tini. Jishu no sini ka. Bakhabay mo poito khlay man ka. Subray buhani gosiman ka. Ang tay tina nang liya. Molbro may lang ma. Anin ka. Ang kaito rin kunin ka. Hambay tako. Okay, hengke mar life na buku tong toksiri tabugle mogno nangliya sundruna nangliya nang soy kathang kaito ni busase. Amen.